Papa Yohani Pawulo wa kabiri ni umwe mu bapapa bakunzwe cyane, by'umwihariko akundwa n'urubyiruko. Ni umwe mu bantu bagize ijambo rikomeye cyane, yaba muri politike y'isi n'iyobokamana muri rusange n'imibereho y'abantu mu kinyejana cya 20. Amazina ye ni Karol Joseph Wojtyla, cyangwa se kubera ko ari umupolone bakoresha cyane ururimi rw'Ikidage, hari abakoresha Wojtyla cyangwa Wojtyla. Karol Joseph Wojtyla cyangwa Wojtyla yavukiye muri Polonye mu 1920. Mu 1978 wari Kardinale Wojtyla yatorewe kuba papa afite imyaka 58, yari akiri muto. Ni na bimwe mu bintu byatumye amara igihe kinini cyane ari umushumba wa Kiliziya Gatolika, kandi yari afite imbaraga zo kugenda ahantu henshi no gukora ibikorwa bitandukanye. Mu masaha asatira urupfu rwe, imbaga nyamwinshi ku isi yari iri kumusengera imusabira. Byagaragariraga buri wese yuko ubuzima bwe buri gusatira iherezo hano ku isi. Ubwo bikaba ni iherezo ku butumwa bw'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi, kuri Kiliziya Gatolika no mu isi muri rusange. Amasaha ya nyuma y'urupfu rwa Papa Yohani Pawulo wa kabiri, Karol Joseph Wojtyla. Ikaze turebera hamwe amasaha ya nyuma y'urupfu rw'umushumba w'intama z'Imana. Ni imbere gato yuko bitangazwa yuko ashize mu mwuka. Byagenze bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure, ariko tugufasha guhahirayo. Mu Bushinwa naho ni hakurya, ariko ni mudutumeyo, kimwe na Dubai. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7 na 14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turaba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Izina ryacu ni Iguriro. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80. Ni inkuru ngufiya igaragaza iminota ya nyuma mbere yuko Papa Jean Paul II atabaruka. Ubwa nyuma Papa Yohani Pawulo wa kabiri agaragara imbere y'imbaga y'abantu hari ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatatu 2005, hari mu kibuga cyitiriwe Mutagatifu Petero ku mbuga ngari izwi. Yari afite imbaraga nkeya bigaragara. Yatanze umugisha akoresha ikimenyetso cy'umusaraba. Ntabwo yabashaga kuba yagira ijambo na rimwe avugira mu ruhame. Mu mezi 2 yarashize yari yarabazwe mu myanya y'ubuhumekero, biza kumuviramo indwara ya infection, nawe yafashe iyo myanya y'ubuhumekero. Abantu bari bateraniye aho ngaho, bamwe muri abo bari bababaye. Hari abaraye aho ngaho mu mbuga benshi bamugaragariza yuko bamuri inyuma. Iherezo ryagaragariraga buri wese. Imbere mu cyumba cye, Papa yasezeye ku nkoramutima ze bigaragara rwose. Yarabibonaga yuko arimo agenda asatira umusozo w'ubuzima bwe. Ubuyobozi bwa Vatikani bwavuze yuko ubwo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yari arimo asatira urupfu, habanje kubaho ibihe bikomeye cyane kuri we. Kuzamura umwuka kugira ngo ahumeke ngo byaramugoraga cyane. Amaraso mu miyoboro yayo yari ari kugenda ku muvuduko uri hasi cyane, kandi ngo bikagenda bisatira noneho kujya hasi cyane, mbese amaraso asa naho atagenda. Vatikani yahakaniye ibitangazamakuru byo mu Butaliyani yuko uyu mukambwe w'imyaka 84 yari yamaze gupfa. Icyo gihe hari abari batangiye kumubika yuko yatabarutse, ariko Vatikani irabihakana. Ibitangazamakuru byo mu Butaliyani byari byatangiye kwandika izi nkuru, ariko n'ubundi ngo icyo gihe yari yarangije guhabwa umugisha uhabwa abantu bagiye gupfa. Ngo byakozwe nyuma yo kubona yuko ubuzima bwe bumeze nabi cyane. Televiziyo yitwa Sky Italia TV mu magambo yayo yakuye mu biro ntaramakuru by'Ubutaliyani Upcom, yavuze yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi muri ayo masaha y'umugoroba yari yatakaje ubushobozi bwo gutekereza. Kardinale Francis George ukomoka muri Chicago ababaye cyane n'amarira muzenga mu maso, ati umusimbura Petero ari gupfa. Petero uyu nguyu uvugwa ni uwitwa yuko yabaye papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika, n'umwe wari intumwa. Bivugwa yuko Yesu yabwiye ati itorero ryanjye nzarishinga ku rutare. Petero niwe ugomba kuzafata umurimo wanjye. Uyu mugabo ni nawe waje kuba urutare koko Kiliziya yubakiyeho. Inyubako nyinshi za Kiliziya Gatolika ziramwitirirwa, kugera no ku busitani bugari, bazilika ngari n'imbuga ngari, byose ni bya Mutagatifu Petero. Uyu mukardinali yaravuze ati nibyo umusimburo wa Petero arimo arapfa. Cyo gihe ariko ngo aratarashira mu mwuka,
ariko bigaragara yuko arimo ahumeka uwa nyuma. Abayobozi bakuru b'idini Gatolika ku isi bakaba bari bungirije uyu mupapa. Bari batangiye guteguza isi yose n'abayoboke b'idini Gatolika barenga miliyari 1.1 ko inkoni y'ubushumba ya Papa Paul wa kabiri ikaba niya gatatu muzarambye cyane ku ngoma y'abapapa bose iri kugenda igera ku musozo. Ni imyaka irenga 26 yose ari wo mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Umuvugizi wa Vatican icyo gihe Joaquin Navarro Valls yaragize ati, uko ibintu bimeze muri rusange n'imiterere y'umutima hamwe n'ubuhumekero by'umushumba wa Kiliziya Gatolika byarushijeho kuba bibi cyane. Ibipimo by'ubuzima biragaragaza yuko ingingo zose zamaze kwangirika. Akomeza agira ati, byari ugusezera bidakeneye amagambo, ntabwo byari ngombwa kubyumvishwa n'amagambo. Yaturebaga mu maso ugahita ubona yuko ibintu byose bivuzwe ntabwo byari ngombwa kugira icyo bivugaho. Nyuma yaho mu masaha 28 yakurikiyeho n'ubundi asa n'uwapfuye, hatangajwe urupfu rwa Papa Yohani Paul wa kabiri. Cardinal Mario Luini w'i Roma ayoboye misa muri ako kanya muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu John Lateran muri katedrale ya Papa i Roma yaratangaje ati, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ari kureba akanakora ku Mana, yamaze kunga ubumwe n'umukiza wacu rukumbi. Naho Padiri Conrad Hajemo, inshuti ikomeye cyane ya Papa Paul wa kabiri, yavuze yuko uyu mushumba yarakiri mu buzima ariko ari guhumekera mu byuma bimuha umwuka wa oxygene ku buryo umubiri we uri kugenda wangirika bigaragara. Papa Yohani Paul wa kabiri yarabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika wa mbere udakomoka i Roma mu myaka igera kuri 455 yari ishize. Abandi bose basigaye bayoboye Kiliziya baraturukaga i Roma. Abagatolika bo hirya no hino ku isi ari amaze gucana urumuri rwa buji, ari nako basengera uyu mupapa waruhukire mu mahoro. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakristu byari biteraniye mu mbuga ya Mutagatifu Petero, bahagaze batunga amaso ku nyubako za Papa, bareba niba hari itangazo riri buze gusohoka bamenyeshwa urupfu rw'umushumba. Icyo gihe amasengesho no gusoma misa byari bikomeje, barimo bamuririmbira ari nako bamusengera. Ubundi byose byatangiye mu kwezi kwa kabiri muri 2005, hari tariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Iki gihe Papa Yohani Paul wa kabiri yari yashyizwe mu bitaro kubera ikibazo cy'ubuhumekero byaturutse ku bicurane n'inkorora. Yavuye mu bitaro ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri muri 2005. Gusa hashize ibyumweru 2 yongera gusubizwa kwa muganga kubera nanone ibibazo by'ubuhumekero. Iki gihe yahise akorerwa tracheotomy, babaga umuhogo bacomekaho indi nzira imufasha guhumeka. Abenshi mu byibuka mwibuka yuko uyu mushumba yaramaze iminsi myinshi ibintu byinshi abikorerwa n'imashini. Guhumeka yabikoreshwaga n'imashini, kurya nabyo byari imashini. Hari n'abantu bavugaga yuko nibijyanye no kurekura imyanda nabyo byasorwaga n'imashini. Nyuma y'iminsi rero nibwo noneho umuriro wazamutse uba mwinshi cyane uturutse kuri infection zo mu myanya y'ubuhumekero. Ku itariki 31 y'ukwezi kwa gatatu muri 2005 nibwo izi infection zatumye umuriro uzamuka cyane n'amaraso atangira kugenda ku muvuduko udasanzwe. Iki gihe yanze yuko bamusubiza mu bitaro aho yaramaze iminsi arwariye. Yahisemo gukurikiranwa n'ikipe y'abaganga ariko yiryamiye mu rugo iwe. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi hamwe n'abantu be bari hafi babibonye nk'ikimenyetso cy'uko urupfu rwe rumusatiriye cyane. Umushumba ubwe yarabyumvaga yuko ngo ari mu minsi ya nyuma, ngo yaramaze igihe kinini afite icyifuzo yuko yazapfira Vatikani, ari naho habarizwaga urugo rwe nyine nk'umushumba mukuru wa Kiliziya. Bukeye bwaho byatangajwe yuko yahawe isakaramintu ryo gusigwa kw'abarwayi, rihabwa abagaragaza yuko bari mu masaha yabo ya nyuma y'ubuzima bwabo. Iri sakaramintu yarihawe n'inshuti ye, akaba n'umunyamabanga we wihariye Stanisław Swizy. Mbere y'umunsi umwe yuko apfa, umwe mu nshuti ze bwite magara, Anna Teresa Timieneka, yamusuye mu gitanda iwe aho yararyamye. Mu masaha ye ya nyuma aho yararyamye urumuri ntabwo rwazimaga. Yararyamye muri etage ya nyuma mu ngoro ye. Mu minsi ibiri kandi ya nyuma
nibwo imbaga yari iteraniye mu mbuga yitiriwe mutagatifu Petero yari nyinshi cyane imusabira. Uyu mushumba wari uri gupfa yumvikanye agira ati, naragushatse none ubu ndagusanze, ndagushimira. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4 2005 hari kuwa gatandatu isaha y'urupfu rwe yegereje, ubwo hari saa 10:30 mu masaha y'umugoroba. Papa Paulo wa kabiri yavuze amagambo ye ya nyuma mu rurimi rw'Igipolone. Ntabwo nzi neza niba ndi busubiremo neza ururimi rw'Igipolone nk'uko nyirarwo yaruvuze, ariko reka ngerageze mu mwumve. Polzolsi mi adjeski dodomo ojeska. Iri jambo yaravuze ryaravugaga ngo munyemerere ngende ngana inzu y'Imana. Akimara kuvuga aya magambo, Papa Yohani Paulo wa kabiri yahise agwa muri koma amara amasaha 4. Nyuma amasaha narangiye yaje gutangazwa yuko saa 4:37 z'ijoro yaramaze gupfa. Yarazize indwara y'umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane. Haburaga iminsi 46 ngo yizihize isabukuru y'imyaka 85. Umukardinali bari bari kumwe ngo yahise asohoka amenyesha iyi nkuru, anamusabira guherekezwa n'amahoro y'Imana. Abantu bari bari hanze mu kababaro kenshi bakomeye amashyi ubutaruhuka uyu mupapa, barayakoma biratinda. Mu ntangiriro z'imirimo ye i Vatikani ntabwo akururaga imbaga y'abantu cyane, kubera yuko ari we mupapa w'umutaliyani wari utowe mu myaka irenga 450. Hari n'abari batangiye gutekereza yuko Kiliziya Gatolika yinjiriwe n'umuntu utari gakondo ya Kiliziya. Cyakora nanone umurongo we wo kudashyigikira ubutegetsi bwa gikomunisti muri Polonye watumye yubahwa cyane. Byageze aho isura ye ihinduka imwe mu zizwi cyane zamamaye cyane ku isi. Yakoze ingendo mu bihugu birenga 120 ku isi, yiyerekana nk'impirimbanyi y'ubwisanzure n'amahoro mu isi. Ubwo asuraga u Rwanda mu kwezi kwa 9 1990, mu kiganiro n'urubyiruko kuri stade ya Kigali, yasabye urubyiruko guhindura u Rwanda rw'imisozi 1000 igihugu cy'ibisubizo 1000. Abamunengaga bavugaga yuko Papa Paulo wa kabiri amagambo ye yarimo gutsimbarara gukomeye cyane ku mahame ya kera yo kutemera na gatoya gukuramo inda, kutemera imiti iboneza urubyaro, ndetse no kutemera uburenganzira bw'abagore. Ibi ngo byagize ingaruka ku buzima bwa miliyoni z'abantu muri icyo gihe. Nyuma y'uko habayeho ibitangaza bibiri byose byamwitiriwe, mu muhango udasanzwe wabereye i Vatikani witabiriwe n'imbaga nyamwinshi y'abakristu, wanarebwe n'abantu benshi cyane ku isi bakoresheje televiziyo. Umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis uriho ubu yamushyize mu rugaga rw'abatagatifu ba Kiliziya Gatolika. Nta wundi mushumba Kiliziya Gatolika mu isi wari waba umutagatifu mu gihe gito nk'uko byagenze kuri Papa Paulo wa kabiri. Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umutagatifu mu 2014, nyuma y'imyaka 9 gusa apfuye agirwa umutagatifu. We na Papa Yohani wa 23 nibwo bagizwe abatagatifu bombi. Amwe mu mateka ye avunaguye, akiri muto yari intyoza mu mukino w'umupira w'amaguru no guserebeka ku rubura. Yakunze cyane kandi gukina ibijyanye n'amakinamico. Yifuzaga kuzaba umukinnyi wa sinema mu buzima bwe bwose. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, igihugu cye cya Polonye kiri mu byugarijwe n'abanazi hakiri kare cyane, maze Karol Wojtyła yisanga ari umukozi w'imirimo y'ingufu mu gisirikare. Muri iyi ntambara yabashije kwiga teolojiya, bimuviramo no kwihishahisha abahigaga abiga ibyajyanaga n'iyobokamana. Mu 1946 yagizwe umupadiri, ariko byihuse agirwa arikepiskopi wa Krakow. Hari hashize imyaka 20. Hashize indi myaka 3 yaje kugirwa umukardinali. Hashize indi myaka 11, ni ukuvuga mu 1978 yatorewe kuba papa ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mu 1978, afite imyaka 58 gusa. We ubwe ahitamo izina rya Yohani Paulo wa kabiri, asimbuye Papa Yohani Paulo wa mbere utaratinze ku ntebe y'ubushumba. Yapfuye nyuma y'iminsi 33 gusa atowe. Ibyo umupapa twabibagejejeho. Ni umwe mu bapapa bategetse igihe gitoya. Niwe mupapa wa mbere wavutse mu kinyejana cya 20, abari nawe mupapa upfa muri icyo kinyejana nyine adahinguranyije ikindi. Umuhango wo kwimika Papa Yohani Paulo wa kabiri nk'umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa wabaye ku ya 22 y'ukwezi kwa 10
mu 1978 nuko abapapa wa 264 wa Kiliziya Gatolika. Yahinduye imikorere y'abapapa yari isanzwe izwi cyane yaranamenyerewe. Ubundi bari abantu bavaga i Vatikani gake gashoboka batagira ingendo nyinshi. Papa Yohani Paul wa kabiri ibingibi yarabihinduye, yiyemeza kuba impirimbanyi, azenguruka isi yose yigisha ubutumwa bw'amahoro n'iyobokamana. Byari binamukozeho kubera ko mu 1981 amaze imyaka 2 gusa atorewe kuba papa, yabaye nk'usohoka mu modoka ye ku mbuga ya Saint Pierre i Vatikani araswa n'umunya-Turkiya witwara mu babwiye yitwa Ali Aksa. Arakomereka bikomeye cyane, ariko nyuma y'igihe gitoya aza kuvuzwa asubira mu mirimo ye. Ndetse nyuma yo kuva mu bitaro yaje gusura uyu mugabo Mehmet Ali Aksa, baganira ukuntu yaramuhitanye. Igihugu cya mbere muri Afurika Papa Yohani Paul wa kabiri yasuye ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe cyitwaga Zaire, hari mu 1980. Yasuye kandi Congo Brazzaville, asura Kenya, asura Ghana, asura Burkina Faso yitwaga Haute-Volta, asura na Côte d'Ivoire. Mu bihugu birenga 50 bigize Afurika, Papa Yohani Paul wa kabiri yasuyemo ibigera kuri 30. Agera no mu Rwanda ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 mu 1990. Icyo gihe yaravuye i Bujumbura abanzi Kabgayi Igitarama, aho yatanze ubusaseredoti ahitwa Imbare, ubu ngubu ni mu murenge wa Shyogwe. Mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri ni nayo wahaye ubupadiri Kardinali uriho ubu rukumbi mu Rwanda, Kardinali Kambanda. Niwe papa wa mbere wakoze ingendo za gitumwa cyangwa za gishumba nyinshi. Mu myaka 26 hari papa yakoze ingendo za gitumwa 104 hanze y'Ubutaliyani, n'ingendo 146 mu Butaliyani mbere. Ku gihe cy'ubupapa bwe habaye impinduka mu isi, harimo nko kwaduka kw'icyorezo cya sida cyazengereje isi muri rusange. Mu gihe cye kandi yarebwaga cyane n'ibibazo byo gusambanya abana byavuzaga ubuhuha muri Kiliziya Gatolika. Byinshi muri ibi birego byarapfukiranwe, ibindi afata bikurikiranye. Yohani Paul wa kabiri anengwa ko atakoze ibihagije mu guhangana n'ibyaha byo gusambanya abana no gufata abagore ku ngufu byakorwaga n'abihaye Imana. Igihe cy'ubupapa bwe yimirije imbere cyane ibikorwa byo guha agaciro umuntu muri rusange. Uburenganzira bw'abantu harabwigisha bukomeye, kandi akabikora hajyanishije n'ubuzima bwari bugezweho icyo gihe. Yavugaga yuko yicishaga bugufi kandi ntasuzugura iyobokamana na rimwe, kugera n'ubwo yagiye mu musigiti arasari kandi kenshi agasura ibihugu by'Abayisilamu. Byatumye Yohani Paul wa kabiri aba umwe mu bagabo bake b'ibigwi baranze ikinyejana cya 20. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure, ariko tugufasha guhahirayo. Mu Bushinwa naho ni hakurya, ariko ni mudutumeyo, kimwe na Dubai. Dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7 na 14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turaba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Ku kiguzi kiri munsi y'amadolari 2,000 turaborohereza mu kwishyura 50% gusa mbere, andi ukazayishyura umuzigo wawe wageze mu Rwanda. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 cyangwa udusure kuri website yacu ya eguriro eguriro.com.